Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man lana. Ya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Basag-basag minsan. Dahil maniin. Jaku teraking genan si daloninin. Sa tanga kasih kam kemon. Naniya sampu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baitet kahagad tebi. Tasuko umat Islam. Kaisa, si Jibril magpasampay, wahai si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kadue, kair magurong rejeki si Kitabi. Si katelu, si Rapi uniup sang kakala. Si kaampat, Israel mangeddo niya atembi. Si kalimeruk ennen. Si mungkaduk sinakir, magjaga si kubur tabi. Si kapituruk walu, si rakib duk syatid magsulat akmal tabi. Si kasiyam si Malik magjaga si Narka. Si kasampu si Ridwan magjaga si surga. Wasbillahi mapupu kamapan si Kam Kemon. Ininilay salat kulang tambahan bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala man lana. Ya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Basag-basag minsan. Dahil maniin. Jaku teraking genan si daloninin. Sa tanga kasih kam kemon. Naniya sampu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Baitet kahagad tebi. Tasuko umat Islam. Kaisa, si Jibril magpasampay, wahai si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kadue, kair magurong rejeki si Kitabi. Si katelu, si Rapi uniup sang kakala. Si kaampat, Israel mangeddo niya atembi. Si kalimeruk ennen. Si mungkaduk sinakir, magjaga si kubur tabi. Si kapituruk walu, si rakib duk syatid magsulat akmal tabi. Si kasiyam si Malik magjaga si Narka. Si kasampu si Ridwan magjaga si surga. Wasbillahi mapupu kamapan si Kam Kemon. Ininilay salat kulang tambahan bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsuko.